Namhlanje ku grade 3 isiNdebele ngizathanda ukuthi sikhangele ulimi. Isihloko sethu namhla sifuna ukukhangela izinto okuzilayo. Laleliseni kakhulu ngichaza lesi sifundo. Okuzilayo. IsiNdebele leso ulimi. Okuzilayo. Okuzilayo. Sithoni sikhuluma ngani? Xa sikhuluma ngezinto esithi ziyazila, kuyini ukuzila? Nxa sikhuluma ngezinto esithi ziyazila, sikhuluma ngezinto okungamelanga zenziwe, izinto okungamelanga sizenze. Singazenza kuthiwa kukhona okungakuhle okuzakwenzakala kithi. Yikho ngizalichazela izinto lezi, lilalelisise, ngizabuya futhi ngilibuze imibuzo ukuthi ngithe yiziphi. Angitsho? Liyangizwa Sikhanyiso? Ngiyalizwa. Abadala bathi bona nxa ungumntwana kumbe nje omunye umuntu ungabohlala endleleni. Anthi indlela siyayazi? Ungahlali endleleni. Yindaba abadala besithi akumelanga uhlale endleleni. Bathi ngoba uzamilwa ngamathumba. Amathumba ngumkhuhlane omubi ongamuhle, uyaba lamathumba ngamuva la akhanywayo abuhlungu. Yikho bathi bona ungahlali endleleni ngoba uzamilwa ngamathumba. Siyezwisisana Michelle? Yikho ke endleleni akumelanga sihlale ngoba sinjani? Sizamilwa ngamathumba. Okunye njalo abadala bathi ungahambi nyovane ngoba uzangena, umama wakho uzangena enkezweni. Ungahambi nyovane ngoba umama wakho uzangena enkezweni. Kuyini ukuhamba nyovane? Silalelisise. Xa uhamba nyovane, uhamba ubuyela emuva. Ngesikhiwa sithi uhamba nge-reverse. Angithi siyezwisisa? Wena nxa uhamba umele uhamba ukhangele phambili. Kodwa nxa suhamba nyovane, awuchibiliki. Ulokhu uhamba wena uya emuva kodwa ukhangele phambili. Nxa usenza njalo, asoze ukubone okubuya emuva ngoba uhamba nyovane. Yikho kuthiwa ububi bakho lokho yikuthini? Umama wakho uzangena enkezweni. Inkezo kuyini? Inkezo ngokuyinto lokhuyana okuncinyane okunathiswa ngakho, kumbe inkomithi. Ake sikhangeleni inkomithi ukuthi incinyane kangakanani. Nxa kambe ngingaka sengena kiyo inkezo, ngizakuzwa lami ubuhlungu ngoba angisoza-ke ngingene enkezweni. Umama wakho uzabe usumngenisa enkezweni. Ngezinye indlela kutsho ukuthi umama wakho uzangena ekuhluphekeni, uzaba lohlupho ngoba wena uyabe usuhambe nyovane. Kien, yekela ukudlala. Kien, stop playing. Listen and stop playing. Kulungileke. Okunye kuthiwa ungeqi umlilo ngoba uzachema igazi. Yindaba ungamelanga weqe umlilo, uzachama igazi. Anyway khathesi uthani ngilinike lokho okuzilayo, sizaqhubeka sikuchasisa ukuthi yindaba kutshiwo njalo. Ungeqi umlilo, umlilo sonke siyawazi. Siyabasa umlilo embawuleni, siyabasa emakhaya, kuyabaswa emaziko, akula zitofu. Bese kuthiwa ke
ungeqi umlilo ngoba uzathi uthi uye etoilet uthi uyachama ubone nanti igazi suza kwesaba lawe khathi kwenze njani sengichama igazi wenze into ezilayo sithe okuzilayo ngokungamelanga kwenziwe wena usukwenzile suweqe umlilo wenze okuzilayo okunye njalo ungahlali emnyango ngoba awusoze ukhule uzahlala ungako Sikhanyiso awusoze ube ngumuntu omdala Michelle uzahlala lokhu nguMichelle ungawo ngenxa yani yokuthanda ukuhlala emnyango abantu bathi bayadlula kudluleke usuthe kho emnyango kuthiwa kuyazila akumelanga ukwenze ungahlali emnyango ngoba awusoze ukhule akukuhle ukuthi umuntu engakhuli nsuku zonke uhlala ulokhu ungako nsuku zonke uhlala ku-grade 3 umnyaka ozayo grade 3 ozayo grade 3 grade 3 ngenxa yokuhlala emnyango hayi akukuhle lokhuya njalo bathi ungahlali phezu kweseko ngoba uzabulala unyoko umama wakho sefile ngenxa yokuthi wena uhlezi phezu kweseko iseko siyakwazi emakhaya kuyabasa umlilo sokuthathwa iseko lifakwe emlilweni sekubekwa phezulu imbiza ukuze ingawi isekelwa liseko abanye amaseko abo bathatha amatshe amathathu bangabasa umlilo bathatha ilitshe balifake lapha elinye libe semaceleni elinye libe kwelinye icele seyathatha imbiza ayifake imbiza isanyikinyeki siqinile sisekelwe liseko lonelo iseko lihlala imbiza zokupheka wena ungahlali phezu kwalo ngoba kuthi ungenza njalo umama wakho uzahlafe ekubona wena uphezu kweseko umama wakho qhi sefile akukuhle okunye njalo kuthiwa kuyazila ukumela abadala kuyazila ukuthi wena ungumntwana fica abadala bahlezi endlini khiyeni liyadlala khonapho khiyeni ungafiki wena ume ungafica abadala behlezi lawe zigoqe uhlale phansi kumbe uguqe ngoba kuyazila kubi akukuhle ukuthi umele abadala kuyazila ukuthi usidla lo muntu omdala usukume yena engakasukumi kuyazila khonokho lihlezi liyadla wena ngosuqeda kuqala susukuma kumbe ubusidla lihlezi etafuleni ngabazali bakho ulomnewenu lodadewenu kuthiwa lingaqeda ukudla lo wena ungaqeda kuqala hlala baqede bona kuqala ngoba labo baqede bese besukuma ke bona kuqala wena usucina ngoba kuyinto embi ukuthi ungumntwana usukume nxa lisidla abadala bengakasukumi okunye njalo kuthiwa kuyazila angithi uyafakela ukudla kwakho emganwini wakho kuthi ungakuqedi khonokhuyana ukudla lobu lambe kangakanani dlana konke ungakuqedi ngoba ungakuqeda uzathi uthi uyavakatsha ufuna ukuyabona uMrs Daniel fice kuthiwa ngakho uthi uyavakatsha Michelle uyabona uSikhanyiso oSikhanyiso kabakho uvakatsha uthi ngiyakomalumame eSanningi uthi uyafika kuthiwe basanda kuphuma abakho manje uzahlala uvakatshe njani yindaba nxa uhamba uthole kakulabantu
udla ukudla okufakelwe ukuqede kuthiwa ungadli ukuqede. Ye, ngibone ngani sengikhulume kwaba kunengi, sikuzwile okuzilayo okungamelanga sikwenze kuthiwa kuyazila. Ngesikhiwa sithi yi-taboo. It's a taboo. Kulungile-ke, sengizacela thanda-ke khathesi ukuthi lingiphendule, nginike imibuzo ngalezi zinto engithe ziyazila. Right. Mbani ongangitshele kwakho okuzilayo akuzwileyo? Unmute, phakamisa isandla. Michelle, sikhulume ngani? Asilaleleni uMichelle. Sithe ungayeqa umlilo ngoba uzachoma igazi. Very good. Very good, Michelle. Umlilo weqiwa uyazila. Khanyiso, akusitele la okuzwileyo. Khanyiso. Elinye izilo Sikhanyiso. Sikhanyiso awuzwa? Mbani okuthiwa nguThando, ngubani lo ongenileyo? Thando ungubani? Sicela uzitsho ukuthi ungubani? Khuluma sikuzwe, sibona ibizo, ivideo yakho ivaliwe. Thando ngubani? uThando. Kathi Sikhanyiso, Sikhanyiso. Right, Kien? Kien, uyangizwa Kien? Yes. Yeah, khuluma-ke okuzwileyo izilo olizwileyo elilodwa Kien. Uthi wena? Kien? Sikumelele Kien? Mamoyo, sicela usuke ngemuva kwabo Kien. Suka Mamoyo, suka, bayele, bathiye. Kien, ngitheni? Lo Raylene khonapha. Raylene? Elilodwa, izilo elilodwa olizwileyo ngelithini? Alizwanga? Khuluma Kien. Yebo Michelle? Ungahlali emnyango ngoba akusoze ukhule. Good girl. Michelle ubela. Good girl. Good girl. Ungahlali emnyango kuyazila ngoba awusoze ukhule. Omunye ke? Elinye ke? Raylene, akusele? Raylene, okunye okuzilayo? Raylene. Phangisa Raylene. Mbani lo le video ebhalwe Bianca? Ngubani? Ivideo yakho ivaliwe anguboni. Lalo bhale Thando ngubani? Ukuthi bethephe emdanya bekhangela
Abakhulumi Michelle ngiyabezwa ngikhuluma lawe kuphela bazithulele abakhulumi. Michelle asifunde mntanami sami. Kwane kunye Michelle. Endleleni ngoba uzaba lamathumba. Good girl Michelle. Good girl. Wena uyapasa bakele bazaphinda ugrade 3. Aphinda. Unye. Yes. Usikhanyiso le network problem. Asikhulume yes Michelle. Isikhathi sesihambile Michelle. Ungahlali eseko ngoba umama uzaba. Ungahlala emaseko. Ungahlali emasekweni ngoba umama wakho uzakufa. Very good girl Michelle. Very good girl. Khanyiso ufuna ukuzwela. Khanyiso uyangena phume. So isikhanyiso ngobhiyanka. Isikhanyiso ngobhiyanka. Ungena kuyaphume. Uyangena abuye aphume. All right. Isikhanyiso siyaphume. Namhlanje sesingena